Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jong jong te in zava in chibai kan buk le thau chawa voin hi kumsang ni som hi le pathum December ni riat ani Manipur lampanga meitei ho le Zofa tribal te in kara boina chuka wangin tharum thoa in ka ton na te wangin mitam takin nunna hanchan toa heti mek lai hian nizan lama khan vandui thak tak main lamka troizol service sumo chu acha sual hlau maya hechena thlenga wang hian vandui thak tak main mi panin nunna hanchan hlau maya nunna chan ba ka hian liam tuar enga mazat anom tabok ani report kan don dan chuan lamka troizol service sumo hi MZ01P9093 ania he sumo hian mi som pakhat an chuanga information kan don hun tak khi nizan dar som nulam pangkha ania lamka pan hian aizol khopuya tangin jingkara an chuaka konglaka jingchole tlaicho hanaya tlaicho hi khodung saya ein tichuan tlaicho anei nuwa hian hantlan leta nizan dar kwale chanve inkarvela khan lamka pana hantlan mek lain khodung seile khokon inkara hian chet sualna hi athengta ani tin hetianga vandoina toka anchet sualna mun hi khokon khuatanga lavak lo khokon dai khokon le khodung sei inkara anchet sualna mun hi ania passenger pakua hanchuanga driver pakhat nen tichuan driver hi nunna chanjinga hian hatel hlau maya heiba ka hian lamka muya vengami mi pakhatin he sumo chet sulna wang hian nunna achan bok ani tichuan sumo chung ve mi pariat dangten liam hantur boka wme khokon branch le mitlom ngai ten he chet tona mun hi thlengin an boi pui ngala tichuan liam tur ho ta hi khodung sei hospital lampanga enkol turin laklu ani phota mase chanchin kan bot sei lai voin chun dar khat le minute som ni vela khan liam jinga serious jol deu mi pathum ta chu khodung sei damdoi na tang hian aizol lampanga enkol na thajok dong turin ron froi me kan ni tin report kan dong bok ani hetianga sumachet solna wanga chiat na athen mek lai hian report than khat kan don danin Myanmar border atanga lavak lo ongjaya Khamjong district border atanga naitaka inka na athenga hei hi Myanmar lam site chunga ania heng kana thleng hian chiang taka atilan tak chu meitei terrorist meitei firfiak pol chikrang tele Myanmar military junta ho hi anthok howani ti anem hetin akhriata report kan donatanga alandan chuan heng kana hian Myanmar ram chunga mipui sipai chinhi Kachin National Army KNA tele People's Defense Force PDF trangkop ta chuan Myanmar base nei meitei help pol meitei terrorist ho tele Myanmar military junta ho trangkop chu tamu chakloka antran huna lu chilin KNA le PDF ta hian an kapa sol sipai ho kanti mai Myanmar military junta ho tele meitei firfiak pol ta hi engemazat an kaplum ani hetianga Myanmar junta le meitei terrorist ho te trangkopa Myanmar mi pui sipai People's Defense Force tele Kachin National Army KNA tane na hanin katak dana tang hian Myanmar junta ta hian meitei firfiak ho ta hi antran pui ngai nin alangta amada atanga report trang kan don khoma tang poin Myanmar military junta ho hian meitei terrorist Myanmar base nei ho ta hi tho puin tom him tur mun te han siam sak boka ral thuam mangpoin antran pui nin soi ani boka ral thuama antran pui na ta hi ramdang nena tanga ral thuam anduang te anlei thaina turin Myanmar sipai sarkar hian zalen takin dan lawa silai manga sumdon na chu hankal pui thaina turin kong ahon sakani ti hi report kan dong to bok ani mase tahan khopui te chin state jongjong te mi pui sipai kuta aom deu vek toa tamu po hi chutiang din huna ding thau chu ania Myanmar sipai te hian ven him pui antum ni in khriat ania mase Kachin National Army tele PDF trangkop te hian nataka anor taka wangin heng meitei firfiak pol ho tele Myanmar military junta ho te hian angam talo hle maya mitam takin anthi phata ani zofa ta sipai tila mipui ta na sipai khong taka dingmek
KNL PDF lampang aro chuan nunna chan le hliam tur hi report engma don kan nei lo thung ani ti chuan Manipur state ta zofa ten meitei hotelaka harsat na ngan to mek tele in ka na thlengfo thrin ta hian Myanmar tual chung buaina nen in zom na anei chhotan mek ka Myanmar base nei an fir fiak pol chi krang ten Myanmar border side lampang atangin zofa te hilaria mun trang hi ron bei tumin anin buat sai chomeka ma se hetianga zofa telaka kut an thak le Myanmaram chunga meitei fir fiak pol ho Myanmar military dictatorship nuaya an sipai junta ho te trangkopa an tho ho hi Myanmar zofa te mipui sipai PDF le kene te hian rem anti thai talawa nasatakin anwai darta ani tichuan hai hian Manipur state ta buaina nen hian Myanmar Spring Revolution hian in kai noi na thuk tak anei chhotan mek ani ti chiang takin anem nget bok ani heti rol hian thilomam tak mai chu zofa te zongna thak mun trang om te kan trang howa kan thok howani ti mu hian hei hi thulomam tak chu anita Manipur state chunga hilaria Myanmar side lampanga tranga boina lian tak ron siam thai tu tur Myanmaram chunga in kulmek meitei firfiak pol meitei terrorist hote anom na hmuna zofa mipui sipai ten hetianga hanlo dang chathi alomam hlea kanwaya thoho na thajok kan nei thaina tur hian Myanmar lampanga PDF roitu tenen po in biak na Rainbow Mizo channel chuan kan lo nei job job towa heng kanin biak na tamai baka Myanmar kan unaw ten meitei terrorist hote do dala minlo dan cha sakthrin hi kan tho ho na tinghet tu le har sat na kan to poin zofa chipeng krang te chungko khat kan ni na nga kanin tran pui ton na lo lang hi alomam tak zat ani Manipur state ta kan unaw zofa te hian Christmas po lim takin han mang thai don lawani ti meitei ho chet dana tang hian chiang takin halang towa Christian tatana hun poimo takmai Christmas anemo kum tharlom na New Year festival po engma man thailo turin tuna chuan ralbai bak hi anril ruwa om thailowa melma telakatranga in hum him turin thaitop anchu angaya hetianga hun harsa tak anto meklai hian mamona sang takle man mo thak tak annaya wangin Manipur zofa te tranpuina turin Rainbow Mizo channel chuan nizan masa trang khan tranpuina sum hi kan khon le ta ania mitran khat ta chuan kan hrathiam lo deu ani mai thaya ma se kan unaw zofa te hi Manipura te Myanmar te Bangladesh te Mizoram te Tripura le Assam te mai baka Indiaram state tranga thren darin kanom meka ma se chung ko khat bloodline khat kan ni wangin tuma in tha tham lawa kan tran plan hi atul tak zata Bangladesh le Myanmar zofa ten harsat na antona po hian Mizoram mi puita chuan ek tiklai ma in kan tha tham ngai lo ani hi ti chuan tuna hian Manipur state ta po harsat na lian tak mai kan unaw ten hantok meka tuma tha tham thei kan ni lawa Khovela chanchin thar ngainom tak tam tak omma sela Rainbow Mizo channel chuan zofa ten harsat na kan to mek hi sut kian ani theina turin kan thaitop kan chua chutiang chanchin thar ngai nom lam chu ngai poimo bera kan nei ngai lawa tin kan unaw te tranpuina tur hi kan thaitopa thanem ngai taka kan thok chung po hian kan duangin kan tho hlok lo zoka chuwang chuan tranpuina peve theilo kanomani poin kan video hi uluk taka milo thir sakjal turin kan som chewa kanin pum khata kan tho ho lo chuan nampum tan hian harsat na le chiat na lo thleng thai ani wangin thaitop chua turin kan ngen non le cheu ani ti chuan Manipur state ta zofa te tranpuina turatana Manipur state zofa te tan Christmas present tia vebur kan khon meka hian kan thayang tok ron hlan thau turin kan som chewa video kan ron tarlan GPay number 9862254111 le he phone number vek khi UPI ID UPI@98622541111 ate GPay nilo application dang mangte tan pek thai ania tin bank detail kan ron tarlana po hian
bank kaltlangin transfer thei ani bok ani kan unaw zofa abik takin mipui nunaw ten Christian tetana kan hun pui poimo takmai Christmas hi him takle lim taka anman thaina turin anmani veng him tu kan pasal thate tha tichak turin isumle pai ron thoa Christmas present ron pevengai turin kan somin kan ngen takmeu cheu ani ti chuan chanchin kan buat sailai voin chanu dar ni thleng khan Manipur state zofa te Christmas thilpe katana mithanem ngai ten tranpuina sum in ron hlan to zongjong hi cheng singli sangkua zathum ania Mizoram state chunga po Christmas mamo in lamin mitam takte kan bazar hun halo thleng don ta hemi ma hian tranpuina sum hi manmo takin khon ania kan soita kang khan nunau ten Christmas him taka anman thaina turle lim taka anman thaina turin kan pasal thate tan thilpe Christmas present hi ronhlan ve ngai turin kan ngen takmeu cheu ani ti chuan vebur kan khon hun chung hi arai don lo wangin tranpuina sum pe thei ten arang lama ron pe turin kan sombok cheu ani ole Mizoram state politics lama kan beng lo chelokila kan chanchin thar kalta lama khan report kan ron petowa nimin zirtopnia khan mipuiten sarkar na siam thai tura kan thantlin Zoram people movement ZPM tachuan sarkar ruangam dinin meeting poimo takmai annaya heta hian chief minister turtele minister turte ruat nge anniya tinan ni hian anchan tur department rang an portfolio po roman ngal ani boka voin hian department of INPR government of Mizoram chuan thuchu ansiam danin voin khan Raj Bhavan Tuala Mizoram Sarkar thar laklu anita Governor Haribabu Kambampati chuan Mizoram State Chief Minister atan pulal duamachu rinom na thutiam tirin alaluta Pro Tem Speaker atan pulal famkima lalutin Cabinet Minister Pasarile Minister of State Palite laklu na anay ngalbok ani ZPM Shwaitu tenhen atranga kan thudon danin Cabinet Minister atana laklu tachu puke sabdanga puwanlal hlana pusilal soivunga pulal thansanga Dr. Vanlal thana pupisi Vanlal rotale pilal rin puite ania Minister of State atana laklu tachu puef roding liana pubilal chanjawa Professor lalni lomale pulal nginglova mar tete marte ani voina sarkar thalak luna swearing in ceremony hi Mizoram State Governor Chenna Raj Bhavan Tuala nei ania voin chama darsom pakhata khan tran nin Chief Secretary Dr. Renu Sharma IAS chuan akai khroya Larsap chuan Chief Minister pulal domale Cabinet Minister mi pasarile Minister of State mi palita chu Ramdan puin nuaya rinom taka na thokturle sarkar thuruk vongthaturin thu atiam tir ane sarkar tharlak luna hian Reverend Vanlal Jotan hun sarmangin sinot khuertan raw mineral sakangche ti hlasain moi takin hanrema Mizoram sarkar thar lak luna inkhoma hian Chief Minister Kalchokta Pujoram thangale Chief Minister Lonito Pulal Than Holabaka MLA Than Thartebaka Head of Administration Chin Official te Minister ten puile fanautele sombik ten he hun hi anman pui ani 9 Legislative Assembly swearing in ceremony hi he ceremony mannamun tur hi khochia wangin chiangkwang takin puanjar mai thai ani lawa ma se tukin lama khotra kan nei ta ka wangin Raj Bhavan Tuala hian sarkar thar lak luna 9th Assembly swearing in ceremony hi man anita ani ZPM sarkar thar mel kan muta Chief Minister le Minister dangten Department anen kol tur timaila an portfolio chu hetiang hi ani pulal duoma Chief Minister hian Finance Department hachanganga hebaka hian Planning and Program Implementation Department te General Administration Department te Political and Cabinet Department baka Law and Judicial Department te achangdon ani Tichuan Cabinet Minister dangten Department rang hetiang hian anen kolang puke sabdangan Home Department te Urban Development and Poverty Alleviation Department te
Department of Personnel and Administrative Reforms te Disaster Management and Rehabilitation Department te achanganga Puvanlalhanan Public Work Department te Transport Department te Parliamentary Affairs Department te achanganga Pusi Lalsoivungan Local Administration Department te District Council and Minority Affairs Department te Art and Culture Department le Animal Husbandry and Veterinary Department te achanganga Pulal Thansanga hian Environment Forest and Climate Change Department te Sericulture Department te Fisheries Department te baka Land Resources Soil and Water Conservation Department te achangdon ani Dr. Vanal Thanan School Education Department te Higher and Technical Education Department te Taxation Department te Information and Public Relations Department te Information and Communication Technology Department te achanganga PUPC Vanal Ruatahian Agriculture Department te Irrigation and Water Resources Department te Cooperation Department te achanganga Pilalrin Puyin Health and Family Welfare Department te Social Welfare and Tribal Affairs Women and Child Development Department te Tourism Department te achangbok don ani tichon Cabinet Minister te baka hian Minister of State ten hetiang hian anhachan pualtur semzai ani boka PUF Rodingliana Power and Electricity Department te Commerce and Industries Department te Printing and Stationery Department te achanganga Pubi Lalchanjawan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department te Land Revenue and Settlement Department te achanganga Professor Lalni Loman Rural Development Department te Horticulture Department le Public Health Engineering Department te achangbok don ani lalhing lawamar tete amar tia kanhriat larin Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department LESDE achanganga Sport and Youth Services Department achanganga Excise and Narcotic Department te achangbok don ani kan Chief Minister thar pulal doma biodata hi mipuiten kan khachiang lo mai thaya apa hi upa vaisang lek ania February ni somni le pani sangkha jakua somli le pakua alopianga tuna achena munchu cholmun aizol ania permanent address po cholmun aizol ni in education lampanga qualification hi BA distinction apa sa tichuan anupui hi lian sailovini in pilian sailovinen hian fa pakhat chau na in mipa ania pulal duama hian India ram chung baka ramdang foreign ram sang halotlo to te hi Myanmar te Russia te Mongolia te USA France UK Switzerland Netherlands Jamaica Estonia Bangladesh Thailand Hong Kong Indonesia te ani Mizoram State Chief Minister thar pulal duama hian Politics aluchil mahian IPS na kumsang khajakua somsari pasari thlengkhan alo thoka tichuan political history alo nei to techu kumsang khajakua somriat palia khan Lok Sabha MP alo ni toa tin kumsang ni pathuma ratubiala tangin MLA a thantlin alo nia as always wana tangin kumsang ni le pariata MLA tan thantlin anilea kumsang ni som pariata aizol always one le serchi patangin MLA tan thantlin alo ni to boka serchi bial by electiona kumsang ni somni pakhat khan MLA tan thantlin nun le ania tichuan kumsang ni somni le pathum kumina hian serchi bial atang vek hian MLA tan thantlin anile ta ani tichuan voin December niriata hian Mizoram State Legislative Assembly pakwa nachu laklu ani felnuwa Governor Dr. Haribabu Kambampati chuan Mizoram Legislative Assembly pakwa nachu December nisom pani kumsang ni somni le pathum Chomadar somle minute somthum hian Assembly House a thutkhom masaber nei turin akau tabok ani Cabinet Minister tele Minister of State te anthunai na adanglam dan hi tlem han soilokila MOS tia ansoi thin Minister of State te hi Cabinet Minister te tranpui tu anidau bera toikim sia kansoi fiadon chuan Minister of State te tello hian Cabinet Minister le Chief Minister te hian thukhomin thutluk na ansiam thei ani Minister of State te hi tuntruma kan sarkara hian
independent charge pek an inwal ni in hakriata tichuan department and kolbik an nei ta hlombok ani department and kolbik hi nei thoma sela cabinet minister ta chuan an department chanbi ka hian thunei na pum hlum full power kan tiang chi kha an nei veka an department chanbi ka hian thu top siam turin thunei na an nei ti na ani tichuan minister of state tero hi chuan department an chanbi ka hian thunei na pum hlum an nei vek lawa thu top siam tur chuan chief minister in anem nge pui angai thung ani tichuan emergency thila cabinet minister te meeting kaunita sela state trend khata chuan cabinet minister chau hi meeting a hian hantel thina mase sarkar na siam tu ten thunai na annai angin cabinet minister meeting a hian thuve turin ko emo ko lo emo po ani ve theibok ani voina sarkar tharlak luta ka chief minister pulal duo ma chuan chanchin kanbot sailai hian press conference sakome ka mase press conference sa athu sai te hi kanron puangjar man talo ani kan sarkar thar hi ramle namtan zofa ta den chuana tana in nganat lak ni turin kan bei saya mi puiten an laka bei sena sang tak kan nei boka ti chuan manipur state ta kan har satna te myanmar har satna kan to mek tele bangladesh chittagong hill track sa zofa ten har satna an to mek ata hian sutkian pui turin man lak ngei bei sena sang tak nen kan thlir boka chuti rual chuan sarkar kan bei sei rualin mi puite poin kan unaw manipur state ta zofa te tranpuina tur hian kan theitop kan chua zel hi apoi mo tak zata mikrang kan nilawa bloodline khat chungko khat kan ni wangin christmas mi puiten himle hlim taka anman thaina turin tranpuina sum manipur state zofa te tan christmas present vebur kan khonmek hi mamona asangin amhan mo thakti kan soitoa chuwang chuan theitop chua tran ronla kan unaw te tana ke ron pen thau turin mi pui zong zong te kan som non le cheu ani